Yolele yo mao, go tulisworo, vai gwagoro, olele yo tulisworo, ai gwagoro. Olele yo mao, go tulisworo, vai gwagoro, olele yo bili, yo tulisworo, ai gwagoro. Iwoli la jo mao, eti ugbo no da go akpo. Worodi miobio, yovie yagara bo. Yorodi yobio, wamiovie yeshileo, ayo, orona yoma, yotuli sworo igwaguru. Yota, yorona yoma, abotuli sworo, wae gwaguru, orona yoma. Yotuli sworo beko ino masa. Rena yoma otuli sworo vae gwagoro olele yobili. Yotuli sworo vae gwagoro. Iwori la joma beti ugbono dago akpo. Worodi miobio yovie yagara akpo. Yorodi yobio wamlovie yeshile ayo orona yoma. Yotuli sworo igwagoro. Otioyo dia Urobo Delta, Nigeria, Kpososo Legbali. This is OGHENEKEVWE Diamond Entertainment of Avu Uroboboli. Olele yoma otu isworo ewa gwagoro. Oro owuri ewo swo yele asa wuri ewo swo asa na kobiko gwogo. I use Nigeria as a case study. Nigeria no nena omiovi yoto. Kidi eso yawo gwogo. Ikwere wo mu ni swasa. Ajobo na sana esu. Eobo aiko ya bikurwe. Wada dia leaders. Yellow wo vioro. Yellow wo nologu. Yele you are a community leader. Yele awe ngbadia vevolele. Ilwelu yoma. Wejesi obonai. Yele ohwe gwejo ke eding mejo bluwe wo constructed jo na wo favi yo we ke jojo ki ko ni chona oke gwo de yowi le okwori abe kworu ma wa si woke okwori ase kworu ma wa bi woke yele eberi ho wa ko iwo bi ko wo ma bi yo oni luelu urobo ogburobo kwe ogbolele ogbasi jo bi kwe. So what is je okosolele wesi obone umio ejawe lokino be yoma omo we inyovo we mise we muni we de lo be chori jari anira na alu na no chori pa ivige de soso awomlene urobo ijire Nigeria ejobi eyawi yososo eyawi yobalu. Yolele yoma otuli sworo vae gwagoro olele yobili yotuli sworo vae gwagoro. Olele yoma otuli sworo vae gwagoro lele na yobili yotuli sworo vae gwagoro. Iwoli la joma eti ugbono dago akpo. Worodi miobio yovie yagara akpo. Worodi miobio wamlovie yeshile ayo orona yoma. Yotuli sworo igwagoro. Siagwario iya.